Neobično mi je drago da se jedna tako čarobna ljepotica, da kažem, bijela labudica dole pršala u naš komšiluk. Drago mi je da ćemo biti komšije. I meni. Mama, ima li još išta? Imaju ova 2 kofera. Hajde, molim te, ljubavi, unesi ih ti. Dobar dan. Dobar dan. Useljavate ili posjećujete? Danas smo se upravo uselili. Baš mi je drago. Damir Fazlinović, živim tu preko puta. I meni je drago. Damire, jesi ti dogovarao nešto s komšinicom preko puta? Jesam, kakve to veze ima? Ima veze kako nema veze. Pa ja sam najstariji. Ja imam prednost. Ti i komšinica preko puta. O, još što radi? Evo, ja sam s njom dogovorio da mi večeras dođe na kafu. Pa bolan, kad se ona rodila, ti si već bio u penziji, a ti si počeo da sjediš. Žena je Bolan možda par mjeseci mlađa od mene i s obzirom da sam ja najbliži njenim godinama, red je da se meni pruži prilika da ja budem s njom. Ona tvojih godina. Ti si sad luđi od ovog izeta. Ma moli je u pravu. Žena je Bolan debelo starija od tebe. Ma šta debelo starija, duplo mlađa od njega? Damire, sine, ti mene zabrinjavaš. Meni se čini da si ti čarav. Šta nam je sve ovo trebalo? Juče uselile, a danas iseljavamo. Halo? Dobar večer, gospodine Jakov. Ja sam vas zvala da... htjela sam da vam kažem da mi upravo napuštamo stan. Pa taj komšiluk, ovdje niko nije normalan. O, ispali smo pravi kreteni. Šta smo mogli? Pa nismo znali da su se 3 doselile u stan preko puta, ne jedna. Ne, ja sam očajan. Ja sam se na onom moju zorcu izdrao ko zadnje derle. Ja na Suzanu, svašta sam joj nagovorio. Lijepo me sramota pogleda ženi u oči. A ti mali, i ona mala. A isti slučaj. Hem sam bio drzak, hem sam joj rekao da je budala. Ali šta sam ja mogao, izvini, kad sam mislio da se spetljala s ovim izetom? U što ti misliš da sam ja pedofil? Bilo kako bilo, usrali smo i šefa i stanicu. Baka, kćerka i unuka. Isto ko mi. A bolan mora da su i one neke ludače. Što? U što nama fali? Izete, moraš priznati da mi nismo baš najnormalnija familija. Stari, ne da nismo najnormalnija familija, nego smo najluđa familija. A njih 3, pa ne znam, meni su one nekako normalno izgledale. Kako mi se ona Dragana sviđa. Ona Suzana je ko avion. Ja sam se zaljubio. A moja Zorica. Drugovi, ne očajavajmo. Komunistička doktrina jasno kaže nijedna bitka nije izgubljena dok nije izgubljena. Ja mislim da mi još uvijek imamo šanse kod njih. Misliš? Pa ništa nas ne košta, žive tu preko puta nas. Mislim da bi bilo kretenski da stvar ne izgladimo. Ne znam za vas dvojicu, ali što se mene tiče, koliko je danas, ja startam na moju Zoricu. Ne znam za Zoricu, ali ja danas ima Suzani da izbijem suzu iz oka. Pa vrijedi pokušat, ljudi, pa mislim, ja bi se mazio sa Draganom. Drugovi. Sa srećom! Burjen
Baka, što si mi to nešto, kako ono Čambe kaže, ambivalentan? Joj, Marija, ima neki zajebancija pravo. Slušaj, jedini način da čovjek živi, a da se ne sekira je da umre. A to i nije neka opcija, jel ne? Ama nije neka opcija, ali ženo, da ti pravo kažem, stara je bolesna. Je li nešto opasno? Ama nije opasno, nego naporno. Eto, moram je svaki dan voziti na terapiju. Ona stane na stupu, bolnica usred grada. Odvedi je, dovezi je na terapiju, vrati je, ja izgubim svaki dan, čitav dan. Koliko još moraš tako? Jebote, 1 mjesec. Čekaj, jel se ti ono baviš iznajmljivanjem stanova? Jo, što sam? Što, jel ko mi treba, reci? Nije to. Imaš, znači, stanove po cijelom gradu. Imam, najbolje lokacije. Šta ti imam? Centar, imam Marin dvor, pa imam Švrakino, pa držim Alpašno. Gdje voliš, eto. Pa eto ti. Što ti staru ne bi dok traju te terapije prebacio u neki stan bliže bolnici? Joj, dobro si, pa neki dan 3 žene tražile stan na 6 mjeseci i otkazale isti dan. Šta je? Kažu, ne volja komšiluk. Čuj, ne volja komšiluk. Pa gdje ćeš ti u Sarajevu naći dobar komšiluk? Eto, pitam te. Jest, vala, ali eto, super. Gdje ti je taj stan? Ama živa bilo odmah u komšiluku. Dobro si. Joj, Marija, pa znaš šta? Bolje mi je s tobom 5 minuta pričat nego s tekim cijeli dan. I ti to tek sad skonto? Izvini što sam zakasio. Slušaj me, udaja odmah staru preseliti. Hvala ti, živa bila. Sad si. Hajde, let. Taksi! Taksi! Vi ste prvi, hajte vi. A hoćete i vi do grada? Da, naiće drugi taksi. Nema razloga, možemo zajedno ovim. Pa ako vam ne smeta, Meni to odgovara, podijelit ćemo troškove. ja ću platiti cijeli račun. Pa to meni još više odgovara. Baš ste ljubazni. Sinko moj, daleko ti ovo, pobogu, brat. Ama, draga mati, nije daleko, nego ti živiš daleko. Ovo ti je Bona, strogi centar grada, mati. Koliko moram da ostanem tu, moj sinko? Mjesec dana, dok se ova terapija ne završi. Pa Bona, znaš je bolnice, to čim izađeš iz zgrade 100 koraka, šta ti je? Odiš na doručak, fino se prošetaš, završiš terapiju, vratiš se, kunem ti se, dolazući tu svaki dan u posjetu, razumiješ? Da vidiš samo kako sam ti sredio, isto iz budve. Hajde, Buru, hajde, izvoli. Hajde, pogledaj. Mare, šta ima? Ma vala ništa. Šta ima kod tebe? Kod vas Fazlinovića sigurno ima nešto zanimljivo. I da znaš da ima, daj pivu. Ide piva, pričaj. Pričao sam ti da se ova doselila u stan preko puta. Znam, a znam i nastavak, Faruk mi ispričao. Ta ludača se u isto vrijeme spetljala s vama svom trojicom. Ma nije jedna, 3 su bile, samo to mi nismo znali. Kako misliš 3? Čega 3? Žene, baka, njena kćerka i unuka. Isti slučaj kao kod nas, samo u ženskom rodu. Ne kontam. Koja sad od njih 3 se spetljala s vama svom trojicom? Nijedna. Mislim, nijedna se nije spetljala sa svom trojicom. Fino, baka se spetljala sa Izetom. Njena kćerka se spetljala sa Farukom, a ova najmlađa i najslađa Dragana sa mnom. Au, i ko da gledam vas trojica skontali da je sve bila jedna? Ma cirkus napravili. I ti si toj Dragan sigurno svašta nagovorio. Šta sam mogao kad sam mislio da se spetljala s Farukom? Šta ćeš sad? Ma ne znam. Moram nekako da izgladim stvari, a žena mi se pravo sviđa. Nevjerovatno, pa naše priče su tako slične. Stvarno? A da, vi živite u Americi, U Hollywoodu. pa dobro, to je u Americi. A ja živim u Londonu. A gdje je tu sličnost? Pa rekli ste da vam sin raste ovdje u Sarajevu sa ocem. I? Pa i moj sin je isto tako ovdje odrastao sa ocem. Doduše, on je sad već veliki čovjek za razliku od vašeg dječaka. Pa to su stvarno slične priče. A recite mi, jeste ikad požalili što ste otišli u London i ostavili dijete? Šta ja znam? Znate, morala sam da radim kako me srce vuče. Samo se nadam da će sad htjeti da me vidi. I ja se tome nadam. Ma nema šta da se razmišlja. Cvijeće. Ma šta cvijeće? Cvijeće, kupiš joj cvijeće.
Damire, žene su blesave. One čim vide cvijeće raznježe se, znaš. Onako da se upiške. Ja to do duše nisam nikad kontala, jer one latice opadaju, suše se, mrve, ona se voda u vaziju smrdi, ima pih, ali eto, pali. A misliš da je dovoljno samo cvijeće? A šta bi ti da je kupiš, molim te, Rolls Royce-a? Eto, ajde. Kupiš cvijeće, pozvoniš na vrata, kažeš dobar dan i onda nek ti je Bog na pomoći. Samo nemoj, molim te, da štediš, da cicijašiš. Kupi neki buket onako da je bogato, znaš, da svega ima. Dobro, onda ide cvijeće, pa šta mi Bog da? Da znaš, Marija, nekad je s tobom korisnije 5 minuta popričat nego s nekim čitav dan provest. Bi ti to sad tek skonto? O, majku mu, jako da sam već imala ovaj dijalog. Što ja toliko razmišljam, pa mozak mi se ozlaji. Fino je, kupim buket cvijeća kad skačeš na vrata. Da, ima tu u blizini cvećara i to je to. Vratila se u pajdara. A izgleda da nema nikog. Ma, haj, probat ću kasnije. Hoće djebru da mi lapi. Damire, sine, hitno dolazi. Mušte radiš u cvećari? Kakva te crna cvećara spopala? Hitno dolazi, stvar je urgentna. Za 5 minuta da si ovde. Braćo moja mila, ako me ona uzme džebru, šta ću? Pa ja ću. Šta su ovo danas navalile? Još samo da se moja pokojna Ranka pojavi pa da doživljaj bude potpun. No šta ova hoće? Ako hoće Damira da vodi, nek vodi. Izgleda da nema nikog. Pa ništa, probat ću kasnije. Faruk, sine, dolazi hitno. U cvećari si? Pa što radite po tim cvećarama? Pa ja malo prije ufatio i Damira u cvećari. Šta sadite cvijeće? Slušaj, dolazi hitno za 5 minuta da si ovde, stvar je goruća. Što rade po cvećarama? O, da nije neko umro. Hajmo nas dvije vamo sjesti. Kako si me iznenadila. Ma ja nisam mogla da vjerujem da si ti kad si se pojavila na vrati. A jes dugo me nije bila. Ma ima jedno 4-5 godina. Boga mi 6. 6? Kako vrijeme leti. Vidi ti nje. Jesi bila kod Fazlinovića? Sad sam bila, nema niko u kući. Niko? Zvonilo, niko ne otvara. Moja Barbara, ti zaboravila kakav je Izet. Ma on je tebe sigurno snimio kroz onu špijunku, samo nije htio da ti otvori, garant. Pa ne znam šta da radim, ne mogu vrata da provalim. Pa draga moja, ako hoćeš da vidiš dijete, moraš biti upornija. Razapni šator u haustoru ako treba, kampuj. A Damir? Šta? Jel se oženio? Mislim, jel ima neku? Sad mi je bio malo prije. Izgleda se zaljubio u neku novu komšinicu. Iz njihove zgrade? Aha, kaže doselila nedavno u stan preko puta, otišao da je kupi cvijeće. U onaj stan gdje smo mi živjeli? Aha, tako je. Izgleda je opasno pukao na tu komšinicu. Pa jesi siguran da je Barbara? Mona! Nisam ni ćorav ni lud. Pa možda nisi dobro vidio kroz špijunku. Ona je bila, kad ti kažem, ja nju svaku noć sanjam. Dolazi ona, otima mi džebru, bježi, ja za njima trčim, ali olovne noge imam, oni odlaze, a ja ostajem sav u suzama. Ona je moja noćna mora. Ne, ma nema šansi da vodi džebricu, pa ne damo ga. Jel ti znaš kakvi su kod nas sudovi, dijete uvijek pripane materi? Ovo je specifičan slučaj. Ona je sama otišla. Nije je bilo 6 godina. Kuku ti je meni crnom kukavcu. Šta da radim? Ko si ti krenuo s tim cvijećem? Ali tu još WC? Sve isto.
Aj, brzo ću. Hajde. Ako se kome nisam danas nadala, to je ona. Ne znam, vala, šta bi me moglo više iznenaditi. U stvari znam. Zdravo, Marija. Nevena, ma otkud ti? Pa znaš, mene naletim svakih 10 godina. Ili rijeđe? Pa ništa me više ne veže za ovaj grad. I sad sam čisto onako došla. Šta ja znam? Voljela bi da vidim Damira. Samo Damira. Čekaj, pa ti u stvari ne znaš. Šta? Nemaš pojma. Kako bi ti to rekla? Postala si baka. Baka? Aha. Damir dobio dijete? Ja, prije 6 godina, sina. O, vidi je. Dobar dan, Barbara. Šta ima? Evo, došla da se vidim sa starom drugaricom. Vas dvije se znate. Upoznala se danas u taksiju. Skupo smo došle sa aerodroma. Friško se poznajete, znači ne znate ništa ostalo. A šta bi trebalo da znamo? Prvo da ja nama pristavim 1 litar kafe. Ne, viski ćemo. Marija, draga, o čem ti pričaš? Prvo ćemo popit po 1, a onda se spremite da vam Marija pojasni malo vaš odnos. Vjerujte mi, on je mnogo kompleksniji nego što je to jedna vožnja taksijem od aerodroma do grada. Dobro je. Upadaj. Gdje si ti više probi svijetu onaj najgori? Izvite, baš je lijepo čuti tvoj umilni glasić. Gdje gori, bogati? Ma gori, jastan ne gori, sve sviđe gori. S tobom vaza neka panika. Nemoj više ni riječ. Šta svite garite to svijeće? Upadaj kad ti... Ma, kupio cvijeće, konto poslije navratim do komšinice preko puta. Sjedaj, kad ti ispričam ono što ima da ti ispričam, neće ti komšinica naumpasti. Damire, sine, jesi ti u toku? Sad me je Izet update-ovo. Ama nije on u potpunosti u toku, samo sam mu dio ispričao. Sine, vratila se Nevena. Ma Izete, bola, nije se Nevena vratila, Barbara se vratila. Ama šuti, bolan, kad ti kažem, rekao sam ti da nisi u potpunosti u toku. Nevena se vratila. Ma Izete, ti si totalno posenilio. Malo prije je meni rekao da se Barbara vratila. Nisam posenilio i Nevena se vratila. Moja Nevena? Tvoja Nevena? Puna bola nikad nije bila tvoja Nevena. Bila je. Samo toliko koliko je trebalo da napraviš ovog malog. Mama, u Sarajevu. Ma ljudi, ovo je tačno dan za izludit. Kad sam ja na vratima vidio Barbaru, umalo se nisam šlagirao. Barbaru? Pa sad si rekao da je Nevena došla. Oma, čuje li iko živ mene šta ja ovdje govorim? Obje! Dvi su došle u razmaku od 5 minuta. I Barbara i Nevena su u gradu. Falim te, maršale, konačno su shvatili. A šta hoće, šta njih dvije hoće od nas? Pa Izet misli da je Barbara došla da nam uzme džebru. Džebru? Pa nije luda, zna da joj ga nećemo dati. To sam mu ja rekao. Ne, meni je sumnjivo što su one došle u isto vrijeme. Izete, pa možda su slučajno skupa došle. No koliko je slučajno? Nas su u KGB-u na 1. satu učili, nema slučajnosti. Slučajnost može samo slučajno da se dogodi. One su u nekoj organiziranoj akciji da nam otmu džebru, kažem vam ja, imam ja noz za to. Pa znaš šta, tačno bi ti sad kosu počupala. Ne može, zatvoreno, ne radi. Halo, jel ja govorim španski? Fajront, razguli. Aj, vozi. Bože, zašto? Aj, šta ti na mene kofrčiš? Šta sam ti ja kriva? Šta si mi kriva? Ostaviti dijete i otići u Ameriku. Sram te bilo. I to ne bilo koje dijete, nego Marija, moj unuk. Ko mi se to javlja? Ostala Damira i razgula u London, brižna majka, nema šta. To je drugo. Ja sam bila jako mlada. Eto, ja bila jako stara. Pa ne razumiješ. Trebalo je da živim s onim Izetom. Ljudi, ja s njim nisam mogla ni minute. A kako je meni bilo? Jel mene iko pitao kako je meni bilo s Izetom? Jel iko? Jes ti?
Pa ti si imala Damira, a on je fin. Doktor. Šta ti znaš o Damiru? Ništa, on je Fazlinović. Ma, ne mogu ja nemam živaca za ovo. Marija, hvala na piću, zdravo. Hajde. Šta ti misliš o svemu ovom? Ja mislim da bi moj život bez ovih Fazlinovića bio jako monoton. Ovako, ja imam prijedlog. Pravimo se ko da nismo kod kuće. Kogod zvoni da zvoni, mi ne otvaramo. Ma da, Izete, pa nećemo valjda da se krijemo. Jest, tako je, Damire, pa nećemo valjda ko neki miševi, piševi da se zaključamo. A šta ako Barbara odvede Džebru? Šta onda? Dobro, ja mislim da bi stvarno trebali razmisliti da Barbari ne otvaramo vrata. Ali ja ne vidim nikakav razlog zašto ne bi Neveni otvorili vrata. Šta ona može da nam uradi? Da nam odvede Damira. Pa ako hoće da ga vodi, neka ga vodi. Ma ja nju neću da vidim. Čitav život sam mogao bez nje, pa mogu i sad. A znaš šta? Ja ću njima da otvorim vrata. Ja! Pa ko su one da se mi od njih skrivamo? Ko? One. A, drugovi, otvorite vrata ako ste hrabri. Daj, niko se ne miče. Pune gaće. Izete, otvorite, znam da ste unutra. Ma šta lupa ženska glavo, šta je? Šta lupaš? Izvinite, jel vi živite u tom stanu? Pa živim ja. A gdje vam je čerkica? Ma kakva čerka, nemam ja čerku. Sami živite u tom stanu. Sama živim i ne lupaj više. Pa nije moguće. Marija mi je rekla da se Damir zaljubio u neku što živi preko puta. Pa nije valjda u ovu. A može sve biti Fazlinović, je to, ludi su oni. Izete! Izete, otvorite vrata, znam da ste unutra. Šta ćemo, ljudi? Neko mora otvoriti. Možda je Izet u pravu. Da se ušutimo. Izete, otvorite, znam da ste unutra. Neko mora otvoriti. Nadigla cijelu zgradu. Izete, otvorite vrata, Izete, znam ti da si ste unutra. glava porodice. Aj ti otvori. A možda bi ipak trebalo otvoriti. Otvorit. Pa ova neće odustati. Neće. Pokušat ću ja dobiti na vremenu dok ne smislimo neki drugi plan. Sretno. Trebat će ovde više od sreće. Izete, otvorite vrata, znam da ste unutra. Samo staloženo, mirno i namazano. Izete, duboko udahni. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, Izete, kak ste? Izvini, dušo moja, ko si ti? Pa Barbara. Ah, Barbara! Barbara, zlato moje! Pa otkud tebe ovako iznenada? Evo, zvonim već pola sata, niko me ne otvara. Ah, nagluh sam ti ja, moje dijete. Slabo je i čujem i vidim. Pritisak skočio, šećereno, puna kuća aspirina. Godine, moja Barbara, godine. Ali ima Damira, trebam s njim nešto da popričam. A, morat ćeš malo glasnije. Ja slabo čujem. Jel ima Damira? Ne, Damira, nema. Ošo je, oni Džebra neđe ošli. Gdje su otišli? Ne čujem. Gdje su otišli? O, Boga mi, dijete, ne pitam ti ja nikog gdje ide. Pa znaš kaki sam ja. Ne petljam se ja u tuđe posle, ali znam da su spakovali kofer i neće i biti 5-6 dana. Izete, ozbiljno vas pitam, gdje su Damir i Mali? Ama ne znam, dijete moje, otkad se spetljio s ovom komšinicom preko puta, Boga mi, slabo ga i viđam. S ovom preko puta? Jes, u ozbiljnoj su vezi. Pa koliko je njoj uopšte godina? Jes malo starija od njega, ali bolje mu je. Eto, ti si bila mlađa, pa vidiš kako ste završili. I kakav je sad tvoj plan? Ne znam.
Imala sam par dana odmora pa sam htjela da vidim Damira. Sad dođem, saznam da sam baka, da imam unuka. A Faruk? Pa šta ja znam? Nekako voljela bih njega da vidim. Znaš, često mislim na njega. Šta on radi? Uglavnom od ponedjeljka do petka ne radi ništa, a onda vikendom odmara. A jel ima neku ženu, djevojku, nešto? Izgleda da se zaljubio u neku novu komšinicu, neka što je doselila preko puta njih. Opasno je onako zagrijan za nju. Čuj to. Čuješ li šta? Ma sad ništa. Malo prije dok si Izet pravio gluh, sve se čulo, a sad nekako utihnuli. Je, braćo moja mila, kakva ja 2 tokmaka imam. Lakše malo s tim vratima, Izete, odvali mi uho. Ma daj, pričaj, šta je bilo? Dobio sam na vremenu par dana dok ne smislimo neki drugi plan. Ošla je. Šta, popušila priču da Amir i Mali nisu tu? Jes, ali sad švit kad nahrupi ova druga. Slušaj, Izete, ako Damir ne želi da vidi Nevenu, ja mislim da je najbolje da joj ti otvoriš vrata i da joj se, brate, nekako kutarišeš. Ma meni je ovo gubljenje vremena. Znate šta, ja do lijepo da se sredim i odnesem ovo cvijeće Dragani. I ja isto. I ti cvijeće nosiš Dragani. Suzani. Ja nosim cvijeće Suzani. Deo, odvadite malo za ovu moju Zoricu. Nostop cvijeće od mene, ko da sam umro. Evo je. Šta sam rekao? Napadaju u valovima. Ama vidi, Bog ti, da šta je, pa ovo je sad poludilo. Ej, vidi ovo, 2 mladića uhvatili babu od 80 godina i silovali. I tebe to čudi? Pošto? Ma moj jako, pa pun je svijet ludaka što vole starije žene. Na svakom ćošku vrebaju. Eno ti na internetu gomila stranica sa erotskim fotografijama starijih žena. Ko da bi to postojalo da nema ko da gleda. Stare mi, ja bi to sve po kratkom postupku. Barbara, jesu ti otvorili vrata? Otvorio je Izet. Kaže da Amir i Mali nisu kući. Hajde ti tamo Zašanka, eto mene da se ispričam. Hajde. Jel ono biješe Barbara? Jel tako? Jesi ti ona bivša Damirova? Jesam. Ja, vidiš. Odmah sam te prepoznao. A dobro, bola što ga ostavi. Pa Damir je jedini normalan među tim Fazlinovićima. On normalan. On je najluđi. Sad izgleda poče starce da napada. Čuj tu. Ma, preko puta njega doselio neki grob. Žena ima preko 100 godina. On nasrnuo na nju ko mutav. Stop. Jesi to rekla preko puta njega? Jes. O neki grob. Sad sam je vidjela. Evo, ako lažem ja, ne laže Marija. Marija, reci, u koga se zaljubio Damir? Ja je još nisam vidjela, ali neka nova komšinica što je doselila preko puta njih. Jebote, silovače mi staru. Šta mu bi? Što sam rekla? Ne znam, sve tačno rekla. Zdravlja mi moga, da mi ne reče da si Nevena, ne bi te prepoznao. Toliko se ti podmladila. Nema ti Faruka, on je više tu kod komšinice preko puta nek kod nas. Izgleda da se zaljubio u nju dušiju. Izete, samo molim vas. Zagori mi pile! Jesam dobro slagao. Draga djeco, jednog ću vam dana tačno glave razbit. Ove sam se lako kutarsao. Oprostite, ali vi tu živite? Ma živim, pa šta? A je li vam kćerka kući? Htjela bi s njom nešto malo da popričam. Jeste navalili danas, šta vam je sa tom čerkom? Nemam ja nikakve čerke, ženska glavo, sama živim ovdje. Pustite me na miru. Pa nije valjda Faruk sa ovom? Šta ti radiš ovdje? Ja, ništa, samo sam malo razgovarala sa gospođom koja tu živi. Ko si ti? Ja sam Damirova majka. Jeste Damira preko puta. Majka? Da. Pa šta ste sve mame danas navalile?
Što smiješno, ženo, što smiješno? Pa nije ništa smiješno, nego izgleda da gospodin Izet preko puta i Marija misle... Koja je Marija, je li ona iz San Rima? Jeste Marija iz San Rema i gospodin Izet misle da se Faruk... Šta Faruk? Izgleda da se Faruku sviđa ova starija gospođa što živi ovdje. Svašta. Doviđenja. Faruk. Ajma, jebat ću vam pleme, Fazlinovićko. Pa pobit ću vas ko zečeve. Ima da vam taj manijački nagon satrem. Mati, eto Jakova, Mati! Fino, nema nikoga. A zavodnik, cvijeća si donio. Jakove, otkud ti ovdje? Znaš da vidiš, otkud ja ovdje? Jakove, Čekaj! Kakvi su ovo jabuci? Mora neki film da gleda. Jakove, otkud ti tu? Damire, sine. Aj, reci, stari. Trebali smo opomenuti Izeta da su one 3 odselile, a da je Jakov selio mater. Trebali smo. Može Bolan i on ovako da nastrada. Kako da ga nazovemo kad nemamo mobitel? Koga da nazoveš? Sada više nikog. Bojron, tata. Dobro večer i dobrodošli u još jednu emisiju Lica sa ulica Vid Čombe. Naš večerašnji gost je ugledni sarajevski biznismen Jakov. Jakove, dobro večer. Brči. Jakov se bavi iznajmljivanjem stanova, poslovnih prostora, preprodajom ukradene robe, posuđivanjem para poznatim kao lihvarenje. Jesam šta izostavio? Pa, mislim, ima tu još dodati aktivnosti, ali mislim... Pa dobro, to je tu, u principu, jasno. Jakove, nameće se pitanje, kako ide? Kako ide? Pa dobro, takva su vremena, ne mogu se žaliti, jel? Dobro je. Do duše imao s nekih problema s komšijama, ali riješio sam, to je gotovo. Mene najviše zanima ovo lihvarenje. Ja. To znači, ti nekom posudiš pare i on mora da ti ih vrati. Besmel da mora vratiti, nego kako? Do duše uz određenu stanovitu kamatu. Aha, a mogu li ja od tebe da posudim jedno 50 maraka? Koliko? 50. Može. A hoš vrat? Neću, ali ću ti biti doživotno zahvalan. Čombe. Pustite me da živim, samo vi da preživim. Malo tuge i sreće, život čekati neće. Pustite me da živim, samo vi da preživim. Malo strasti i boli, život je da se boli.